Mu gihe hamaze iminsi itari mike intambara ivuga mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, ubu akarere ka Kamombo kakaba kavugwa yuko abaturage bamaze kukavamo bitewe nuko bakomeje guhoterwa n'ingabo za leta zakagombye kubarindira umutekano. Kuko tubikesha bamwe mu baturage bahunze aka karere, bavuga yuko izi ngabo zari zikomeje kubatoteza ndetse aho zari zimaze iminsi zibanyaga ibyabo ndetse zikabanabasenyera n'amazu bari batuyemo. Ibi ngo bikaba byaratumye abaturage birwanaho bafata umugambi wo guhunga izi nyeshamba kugira ngo barengere ubuzima bwabo. Ahangaha twagize ikibazo, impunzi zabaye nyinshi, abaturage barimo bahunga, bamwe bataye abana, abandi bataye ibintu byabo, umuntu araruka nta myenda yambaye bitewe n'umutekano bukeya cyangwa se intambara iri kubera hakurya. Abaturage bararengana mu Kamombo, hari abaturage bose bahunze, kuri Kirumba bahunze, kuri Nyamara bahunze. Abaturage ubu kabisa bameze nabi, bari mu mihari iteye ubwoba. Icyongeyeho ntacyo bajya, ntacyo bambara n'ibindi byose. Vraiment ubu ngubu turataka ko turatakira amahanga, ko turatakira amahoni international, ko turatakira buri wese wumva ko hari icyo yakora arenganura abaturage bari kurengana bitewe n'impamvu y'intambara cy'igisigaye cy'igihugu cyateye mu karere ka Plateau. Irise abantu bahunze baswaragiye, bamwe bataye abana basanga turi kumwe nabo, abandi bose ibintu byabo byariyo cyolera, nta kintu na kimwe. Uzukuri abaturage bararengana. Hangaha nta muturage ukagera no mu mirima, nta dutuye ngaho bw'umugeti, nta muturage uhagera mu mirima. Abasirikare ba leta ko barabirukana, bamasa tuvugana imirima yose bayifashe ko barayijya bagasehera ibigori bakabijana mu bijombo ni bafite lisense yabo. Abakumuge tara abasoda mukawugwara abasoda, ibijye byose ko barabijana bakajana mu bijombo ni bafite eta majoro yabo. Nyuma yo kuganira n'abaturage twashatse kuganira n'ingabo za leta kugira ngo twumve ku ruhande rwabo uko basobanura ibivugwa n'aba baturage, ariko tukaba tutashoboye kubona izi ngabo za leta bitewe n'ikibazo cy'ikoranabuhanga ryagoranye. Tubibutse yuko haciye igihe kirekire izi ntambara zivugwa muri aka karere, ariko izi ntambara z'amacakubiri cyane cyane zikaba zaratangiye kuvugwa mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho abaturage bakomeje gusenyerwa amazu ndetse bakananyagwa n'amatungo yabo, reka ndetse hari na bamwe bahasize ubuzima. Ariko aba baturage bakaba bavuga yuko impamvu ibi byose babishinja ingabo za leta ari uko ibi byose byagiye bikorwa izi ngabo zihari kandi zakagombye kubarindira umutekano. Eka ndetse hari na bamwe mu baturage bagiye bicwa n'izi ngabo za leta zakagombye kubarindira umutekano. David Manowa, Imurenge TV.